Yes, Olisa. Ukhuluma la detective dlala bedlali ngisela semkhundlo. No, bengaqambe mama ngathi ngakufaka mina emaphoyiseni. Ma ungafika wena la office utobona iposition yami ukuthi ngisina kangakanani. Ukhala tinqabu lena nabendlula la ngibuva pop dot. Ngisengithi hey stop it for the pilot. Gedlembane. You disturb man buya lapha ngikhuluma ngilungisa umhlangano wasembabane kumele ngembabane phela yini. Umhlangano wasembabane le position. Phela nguvile nangale ngumhlangano wasembabane. Wena nakungekho akunakuyatendela la. Yeah, Mr. Polony. Uyabona kube kuyangami uyabona wena officer Polony. Ngawuqala nyalo ukungihlonipha yabona. Because mina ngisethe uphaka. Gedlembane ngifike icala mina kunawe la. Kushami lo. Into lekufunesile ethini nawo. Thina ngabe sibaba ngalo. Yebo. Hayibo. Kwenteka manje? Are you the detective? Yo, yena kethu ngosiyami ngabe sesidleni yakho kusekwenteke impoti wami. No, I'm here to report a case. Hayi mosona vele usovela ungiyo le case statement ngiwento nginabuka nasibuka nje. Ngiphi le case lo to report? Why I was Man, Dinsa matfinyele igesi. Sekubonile. Atifinyele inzamo. Lalele bhuti, lo msebenzi lo mqutho lamhla kamhla ka-26 November. Exactly. Webantu abadakhe labafuna khona inkosi edoktor fla ukhona mina. Usheshe watatatela bhuti. Hey lo ngiyatopela la wona. ngikhuluma iqiniso. Singahamba ngelibhayisikili lami. Yini wathi sive ukuthi ukuthi libhayisikili lami kuyini ngalo? Bona gebengu la, ibe imali lapha ebhanki. Ngafika. Man, Tebimani. Hayi wena. Into lento kanini leyo? Asesamsofon. Nyalo. Siyabuya ihlala la. Phela lokunye kwakhuluma lezi bathi umsangano kanti kwenteka mbamba. Yiphi lento kanyalo kusikhuluma? Asesithole itiya bamba la kancane siyabuya masinyana. Uhlala lapha man. Hlala la siyabuya masinyana. Asesithole itiya. Asesithole itiya le bayiphilile. Yini noma ngoba kwentekani? Kana kusala kwentekani kanini lezivakashele lana? Umuntu noma umsangano. Gone. Yewena, lento utsa kubaphulule bentali. Gedlembane. Asihamba. Sona isikhathi sekuhlala. Man. Samba siyapha. Lo muntu Uzothi simthola. uyathi lo muntu bayatondana. Lo muntu akaphili lo muntu. Hayi lento kwasangana lena. Sina siqhubha umsebenzi wethu sisebenze. Gedlembane. Man. Khosha. Hayibo. Ngifuna lifayila leli. Hayibo. Kanti Yayibona ke lento yakho. Biso lefayila Uyayibona man kusekuseni nyalo biso lefayila man. Biso mbani? Hayi man, hayi Mr. Angithoni bitela umngane wakho. Lo mngane wakho usuka la bayatondana. Hayi phela mina ngiyibonile le mfo yakho. Uphela ukuthi umnyama. Lo muntu lana wakini akasiwa kini. Akathunywa ngo. Gedlembane wangidlalisa wevakami. Nyalo ngihlaba bazankosi. Liple file. Lifayila licale kubutwa ngubani kani? Noma ngaliqala kubutwa nguwe. Kufika bhuti wakho la singakaphumi siyofuna ikhofi. Kufika bhuti wakho la siyamshiya la file asekho nalo sesibuye. Okay, ngibhuti wami ngalo ukuthi usangene. Mina ngisathi mama kale ngifuna wami nje ngachaza. Ngaba wrong mina ngechaza simali mama uyahlala. Shothi tamtonke lehlanya. Akunye. Phela yonke into iyalandzelana. Yonke into iyalandzelana. Labahlanyayo ekhayeni bakhona. Nalona kwake umnyama uyahlanya. Bakhona ekhaya abahlanyako but bakhona labakhanyako lekulehlanyeni. Wakwavashela la lapha eSpsychiatric Center. Bakhona abantshenga wala kasangeni. Mina nangabe nita wenda tinto. Gedlembane ngisangene mina. Ukhethe mafukanja takho mina. Ngiyela mina phoko. Ngiyela pholo ngiyalo ngabhodla ijonti na.